دم باش تماشاوان هجا جی برنامه مجارکم میوانک دیسا هم بهدورنن دوی برنامه مجارکم میوانک ده امی بری خود بدن عفرینه و توزانن 6 سال سه داگر کنا عفرینه اقدر باسبو دوی پیماجه 6 سالان ده گلک تالان کرن و وران کرن و قتل عام پیکاتن به تایبەتی چەتەیەک بۆ درێ بجی بوون هەم دەستێرەژێتکن هەم ئینسان درەبێنن و gelek ئینسان قەتلکردن تێکرداری مژارێ ئەمێ بێ mêvanê xwe İbrahim Şêxor bû axivin Birêz İbrahim dem baş دم باش بو te ji bo kesên me dişopînin. Birêz İbrahim hûn hekî kar qala piştî ku Efrîn hat dagirkirin û şûn de li wê derê rewşek çawa derket olê tabloyek çawa derket olê bi pêkirina mafan dî çi rewşe de wekî parêzvanekî mafê mirovan Herîma Efrînê em dizanin herîmekî Kurdî serbixwe yanî giştî Kurd bîn reca Kurda ji sedî nûd û pênc heta nûd û heft nûd û heşt Kurd bîn û êdin jî serî sedî di du heta pênc Ereb hebîn di eşîretên Ereban Bobenî û Emiratê bîn. Herîmekî tê naskirin bi zeytûnê xwe herîmekî dewlemend bî ji çandiniyê de ji Keskayê de jî Xezayê yanî piştî şerê Sûriye 2011 dizanin welatiyê Sûrî giştî berê wa ber Efrînê bî datin Efrînê ji alê bazirganiyê da ji alê hemû tiştî Efrîn pêşketî bî dema di mezrandina rêveberiya xwe 2014 yani dizanin piştî wê li Efrînê yani rewş gelekî baş bî hemû xelkê Sûrî berê xwe da derê yani dizanin bêtirî 500,000 kesê di Efrînê ciyan dikirin xelkê Kurd û hebîn lê li kêleka wan bêtirî 400,000 Erebên din jî ji deverên Sûriyê wek penaber li wirê bicêtî bîn. Her tişt medît yani Efrîn cara yekem zanîngehekî Kurdî zanîngeha Efrînê hat avakirin perwerde zimanê dayîkê zimanê Kurdî yani li Efrînê seranserê Efrînê hebî li kêlekê wê zimanê Erebî jî hebî ber got birayê me Erebî jî ciyan dikirin aliyê din me didît yani dîroka Efrînê ji nava hat avakirin bi giştî nasnameya Kurdî hat naskirin hev jî yani cî aramiyê bî tek teqînek me nedidît tek yani pirsgirêk mavberê Kurd û Ereb tune bîn ti pirsgirêk aliyê Efrîn herîmkî herî aram di Sûriye piştî şerê Sûriye 2011 da dat naskirin lê piştî 2018 em dema dewleta Tirkiye dît rewşa aramî Efrînê pêşketina wê herîmê ji her alî da hew yani bala Tirkiye kişan û naxwast herîmekî Kurdî yani ji nava rû bide û Efrîn were naskirin yani bizanin Kurd herîmekî Kurd ciyayê Kurmê jin tê naskirin yani binavê medît metirsiyên ji wan ji aliyên ewlehiyê û ji aliyên parastina Sînûrê xwe di navê cida da gef li herîma Efrînê dat listandin 2017 jî berî wê jî ceteyê wan destê Tehrîr Şam Cebet Nesra Hêzê Tundra û Daeş yani her car jî êrişî ser Sînûrê Efrînê alî yani ji alî başûrê Efrînê batîmî êrişî ser bîn lê terê hew Tirkiye birê çetê xwe nikaniye Efrîn yani bikire kontrola xwe me dît 2018 bîstî mehê çile êrişîkî hûvene seranserê Efrînê yani dest pê kir wê êrişê me dît yani wek Tirkiye dixwast herêmekî aram ava bike wek tê gotin yani herêmekî aram emkî xelkê Sûrî lê bice bikin serokê Tirkiye 2018 berî dest bi şer bike digot recaya Kurda li Efrînê demêke em li Efrînê reca me sedî nûd û pênc û derbas dikir Erdogan digot recaya Kurda li Efrînê sedî 35 ne yani di wê nîşana di wê mesajê de tê naskirin Erdogan dibêje em ê xelkê resin vegerin ciyê wan ciyên Efrînê xelkê Ereb in Tirkmen in ji wê ew daxwazê we bî
دم هف تشتد هاد ديتن يعني تركيا إريش كرن بيستم هيتشلا بيشتي وي الشهر بينجي وحيش روجان لسر وي هريمي يعني مزالن وي هريم بيشتي تباي هاد كد كنترول الدولة التركية هذا كده لكلاكي تشتين مرتزقين سوريا بيدري 20,000 كاس لكلاك وان ذكرن هاو هريم الكردي داد ناسكرين عفرين نما يعني عزمان عفرين جروج إيريش عطني كرن رشبي عزمان عفرين رشبي هذه تندرو برنج دوان جلد دوان ورش وجلد دوان يعني هنكي 1026 دما هن روزنامه‌بان کردی می باشو در بازی عفرین بین پشتی ادهجه دیتن گو عفرین نو عفرین هم دبیجن بری و چند سالانه عفرینی که رشه رنگی وی رشه خیاد که ام نل كرداغي العفرين ام الافغانستاني باكستاني جلد وان اتكن بجلبيه وان يعني وكهزن تندراو العفرين الجيان دكن وراستيجي عفرين هوا عفرين هوا خلقي عربن خلقي تركمانن جهارتنا ديموغرافيك جروجا يكم دست بيكر بشتي خلقي مي عفرين حجدي مه ازاري او هريم هذا كرن لودمه بيتري سياسة حزار ولاتين كرد جي واري خو هات كوشبر كرن بزوره ليل همبري وي بيتري تشارلز عرب هوردا وتركمان ده حزار حجده دربازي عفرين بين برز شيخ ونهام تغاز بلا برسن شو بقول 6000 كرد بدري كوشبر بون او كسب وجدر بهات جكو هاتن كينن تشنن ونهار ودري جانك شو بيشكت هلوها هنيك بالي بكشين يسال وان 6 سال دوی کو رواندن مثلا نهال گوری راپور 463 کس هاتن قتل کردن دیسا 10330 کس هاتن رواندن و به هزار کس جی دسترجی آن هاتی کردن یعنی اب دموگرافی چهار گردن ابي تخصص و قابل الشلوغه بكن قارتنا ديموغرافيك قابا يكم قارتنا شينيه وين شينيه عفرينه كرد لكلاكي شينوان عرب وتركمان هاد جهكرين بيتري 400,000 عرب وبيتري عربي جهري من لغطايا رجلات لهريم السوري ايج الشر نابر وان يعني رجيم سوريا وبسطين سوريا بتشد بين ودمل هفكرينك نابر روسيا وتركيا ورجيم سوريا بهاد افكرين انه عفنا كرداغي لشينوان غطايا رجلات ردستي رجيم سوري كرن والهمبري ويا عفن هاد داغر كرن شينيه غوطي حمصه حمايه حمو بجار السوري قشتي دربازي ودا بربين حتى نافضا بينسد مالبت فلسطيني اجل سوري جيان دكرن اوجي دربازي عفن بين ودمه او زمان كردي هاد كرن لكلاكي وزمان عربي هاد ابا كرن وزمان تركي زمان عربي وتركي حسب زمان اجى بكتاب قوانين لعفرين سراسر عفرين لبستانا لبروردا لجين فرميدا يعني جشتي حمول سر جامن ديكان وان جي وان دبينن نبيس تركين نبيس عربين تن نبيس كردي ل نينه زمان كردي بي زمان كي هري داوي يعني حفتة دبستان ده مش بيروتي بقوانين او جنا نبزوره يعني نب فرسكريه زمان كي كلك ديوان اي اساسي اي سركه عربي وتركيا مديت كلك وان تشتي عبد حزر حيته ما تراس عرض المصبي لحتى نها داويه ده حزر 26 وقت بلانشي هات افكرين دري عفرين ده نها بيتري شاسد وشيل حزر عربي هوردا وتركمان لعفني جيان دكن هجمارا كرد ما يعني هري بلند 150,000 كرد تدهيت النبي يعني رجاء كردان هذا كتير سدي 26 حتى 25 يعني 25 كيمتر رجاء عرب وتركمان انها بيتري حفتي وبينج درباز دكي هبجي ل جبورا وعرب هوردا وتركمان وتشتدو داري هاتن يعني جهكرن لجوارا جهوار أباكرن يعني مديتن جين كامبين يعني هب مستوطنات أمجاد بيجن إجا بيتري شيل أو يعني مستوطنات هاتن أباكرن العفرينة
لسرانسري جاي كورميج عفريت بيترجي نوتي شراوة ودا بريل جندريسي هات أفكرن لشي هات أفكرن لنوتي شرات أفكرن وبدهان كامبين جا دستيكي أفكرن وحتى نهجي جي واجهين إن بردوام يعني حتى السر مزرجه الشهيدان هات الرفاندن حتى الجي مزرجه الشهيدان جي جوارا كامب أفكرن جيهن كرن سوكا سوالان لسر مزرجه الشهيدان يعني حمود هاد كرن تشتدن مديت يعني تركيا هريميكي جريداي تركيا او عفرين جريداي تركيا هاد افكرن كريدورك جوار هاد افكرن ما برا عفرين وتركيا بريا جندرسي مع كريدورا جندي حمامه والی هتای اگه برپرسی عفرین دکی حروج در باز عفرین دبی و سرای عفرین آکفن لوره جی غبکارتینه و حتی نهاجی حمو برپرسیار ترکیه در باز عفرین دبن جالی ریبریه جالی استخبارات جالی اولهی حمو تش دست واندانه جبر ويجي بدبينن يعني واقع بمبيكرين والعفرين بين 6 سال نها عفرين بشتي 6 سال تناص دكين نهري مجي كرديه عفرين جلوي رشه عفرين قارطه ديموغرافيك اصل كهري بلند جسدي نها نزي سدي حيشتكي لي على قارطه ديموغرافيك ارتبر آلت تركبينو منطقه هري مداره ارتب دبي ترك دبي هري تركي جبر جو ترك حموتش لو داره نها هریم ممدن عزاز باب جرابلس هاوش داغل كرينه ليه هاو بيكرن الوي دبرنات بين نوع عفني عفني بيترن عفرين هريمي كي هري اساس هاد ارمانج كرن جالي غارتا ديموغرافيك ام بحثي كان ببيجن او برسي بوجي بدن ام ببيجن تانج بو عفرين ناس نمايا و اناتوي كردي بيج بر ويجي تركيا خاص طول اخو هاد الوي ام باشيني وي خاص گارتنا دموگرافیک و استی پک بینه و چاوهرو عبد بینه لکرکو که چاوهرو الموصل يعني به دبر هاتنه عرب کرن هرو و درجه خاصه تربینه ترکیه خاصه تربینه پیدا بکه لعفرینه عفرین جی دار زيتون جی بین يعني بيتري 500,000 دار زيتوني هاتي برين دویش 6 سال نادا امکانه ببیجن بهتری 15,000 20,000 دار هات شوطاندن جیه یعنی ببیجن داره جکوکا وان داره 8 سال هنه بهتری 15,000 يعني 17,000 دار طيبات يعني ابو بهتر جد به هات الكرنج كوكا وان مساحات چاندنی عفرین یگورا فرمیت دولت سوریه سدی او 33,000 هکتار او چاندنیه بی لشین او بیتری دو نیز 12,000 هکتار از شوطاندن بگشتی هوا داره و دارستان عفرین تن اسکرن مساحت یعنی فربی لنهاد يعني لحجم دارات دخينه بيتري دو نها مليون دار دارستان عدن برين يعني الوقت ناسكنن بيتري 40,000 هكتار دارستان هاتن الشوطاندن جي وان هرو كوملگاه نشتجبيننا يا جي إزنجي ويت فروتان ترجم جشتي بدست دولت تركيا برپرسیار وان قدري حمام فكرنا حمو إزنجي وان درباز تركيا جدبن كومرت تشكرن يعني هب امکان ببیشیم بگیشتی دو داره دارو ترکیه و هری معاصرین حمود من پیکرن ما فی مرو بالد که حتی حق کالمیران کسی تمن مزن زورو که میچوک جن يعني جن جي تمن يعني واجي تمن کی پر داد و ده برد زورو جي يعني مثلا وك قانون ناب دولتی جي تن خواستنج بو فلسطین بشکی وان طیبش بزاروکا جنانه ده ترکیه وقت آلی کی داگر کرد عفرین دا هاو ما في مروفا نپرستش لهبر سیویلام لعین لهبر و دست هزین چکدار دیش کرن جوارا و حمو بن پیکرن کرن و حتی نهاجی هاو کسین سوجدار بی جزا و بی حسابن يعني عفرين أنا بقول بيجن روشة
مافی مروفان پر زحمت خاطی ختماندن آنجی دن و جی مافی مروفان لعفرین نمایه و همو راپور نافدولتی جی بحثاوی کرنه روش والاتی ما روشی که پر زحمت جیان دکن یعنی وقت ببیجن خليل ابراهيم بريز ابراهيم نها جانا ولاتين ودري وقلت يعني رجاك اشتري حفتي يين بياني هاتن ودري بجيبونن ولاتين كل ودري دجين دنما تشيش هاتن مرجان دجين نهال قول رابوري ما قلت 10,300 انسان هاتن رواندن ابانا عقوبت اون شي يعني اب 406 انسان دنما 6 سالان هاتن قتل كرن ابانا كي قتل كرن شو قتل كرن جبو قتل كرن بان كسان تولي بيرسوناليتي دسبي كرن دالي حقوقنا دولتي تقاواتنا بيتن سازين ما في مروانين ناف دولتي الهبري بيك قابل شو دا بيجن مخاص جي كنت تشكي ترى سر بكم خلقي ما يعرفني وتي قرتن تشتي 6 سالان هجمه روان بهتري ده 1000 كسر بيك راپور جي تقدر نشان ده كسي ايج هاتن قرباني يعني هجمه روان زي 6 كسر هي بريندار در دور حبس كسر هي تقدر هجمه روان ماجو جنجي تقدر جن بهتري بس جن هنا زارو بهتري سياسه زارو ايج اشكنجه بينه ودار بينه هاف روش يعني هرو شرط مرجع جراندانه يعني ولاتيت كرد هرو ولاتيكي كرد العافرين ما بتنج بو زمان خود درك بي از كردم هاو سوجت اللي همبري وان دبس صدمك وري وقرتن وري رواندن واشكنجه بي وجبو باجاي سوي فرض بكن جانا تيكشتن للسروي بوتنا كرد جبو هاوجي نابجن كرد دبيجن هف گریدای ریبریا خسرن جبرویجی دبی صدام کی سرکه ها ولاتی جیانوی زحمت به مال ملکی وی تالان دکن یعنی کسی هاتن گرتن پرانی آوان یعنی بیبیجن یعنی ای هاتن بردانجی گیب ریا باجاین مزنن یعنی $5,000 $10,000 جارنا دقيقة $7,000 يعني هاوش زانن روشا وان كاس ناتشبن رو مالو ملكين سيفيلان داز دنسر باشای سرفرز دکن بناوی خودی وان گریدای ریبه بری خسرن جبوه هاوشی روشی کی آلوزیکی خراب پیدا دکی جبو روشا معیشت وان زحمت به يعني کار نینه کرد تیگرتن زحمتی وینج اکید زندانا دانه مالی وادست دنسر يعني طالانو دزين چه به دستدارن لو داره کسین سجدار و دز وان يعني دادگاه ناکن دادگاه عفرینه به دست ترکیه نه لدجی کردانه نجبو پاراستانا کردانه هجی تشتکی يعني بدهان ولاتین عفرینه تین گرتن در بازی ترکیه دبن تجزا کرن زندانی وادانه زندان راعي السلسلة تركيا وسوريا بعد يعني برولاتين ما اجى جيانا خداس دان دروشين زحمتي دندري وزندانا دا اشكنجل استوا كرن خارن بخارن تين تدرستي اوام خراب به روشد ما في مروفان بالشكل اللي هو امبر يوجد ببينن جارك سازير ما في مروفان رابور واندر كفن هر سال لسر روشا هريمين داغر كلي طيبات هريم عارفين ايش بحث تكن لتاني رابورن تيغوتن لتس الي براتيك السرعه دي تس يعني ما في مروفان نوت باراستن او تشت التدبير لدجي تركيا او هزن تشكدار جداي تركيا نوت ستاندن هاوجي بي سدمك هاو بن بيكرن حروج زيدار مجبر بجازاتنا وجبر هاوجي يعني جابغرتيا جواک نف دولتی یک آدودیان دست دولت ترکیه وان توش دکی لبری کردن اساسیان رژیم سوریه ام وقت کرد سوریه وقت مجبورن ولاتی نابینه او بن پیکرن بحق متی کرن چابه عالم گشتی گرتی. بله برز ابراهیم هری داوی ام بپرسید بکن یعنی وکی پاریسوان ما فهم روان وکی ام بجن چالکوان ما فهم روان جبناكو أب بفكرين ما فهم بداية بدقاتا نبنة تويد دعالي دبلوماسية خباتك شو بنيتكم يا دم شو تكم
هب استی دیپلماسی داشته خواستن کار و خبات نیگرینگ و مزم برفرت خواستن که سازی مافی مروان ارکی خو باش را ببن هب یک ادو دیه آلید می کردی هر دو طرفین کردی او هر کس کی خو ببیجه کردم لازمه روشا عفرین سریکانی برچاوی خو ببینه و بورا وی کار و خبات بکی آلی سیاسی جی آلی حقوقی جی جواب سلبی گشتی را ببن يعني هرجي أركيكي أم ببيجن بلاستي خواستن يعني هلو أم زحمتي دبينن وقت شلقفان وقت كريستن ما في مروفان يعني بر زحمت هي كس الآليين لكلاكي منينن ريفبري خسر آلي دبلوماسي كار خبات إنويل دربا تيكرن ل نوقت خواستن لازمه يعني جوي باشتر كار كرن أمريكا والأوفيسي وهنا الجنيه في هنا لازم كار جوي بتوارد كرن يعني تنسيق أو هفکاریک نابرد رخصت ما في مروان و به آلی دبلوماسی داشت شد هبه حتی کننده بن هفته تمام بکن و الگورا وی کار بکن بلکه هنی که امروشا خلقی می عفنی چیکنگی باش بکن او بن پیکرن ام کو بکن لید سریدان بین نکن روشا سوری سیاسی هاوجی صدام سرکه بیچاره سر نبه هاوج زحمتی جبرگو هبیا ما دویا و روشا سوری خراب درباز ببه بلکه می دادگاه ورن آوا کرن اب کسی سجدار ورن جزا کرن یعنی در ویش زحمتی هنه حتی نهاجی و روش حروش خراب دبه و ولاتید ما و دبره دیان کی پر خراب زحمت جیان بله ام گلکس پاس کن برز ابراهیم شیخو باش بواجه نشمار بله به تماشاوان مجارا برنامه مجارا میوانه که امگاشن دایا برنامه خواه محاول دا کو ام باری بشی سر وشا افرینه که زمان 6 ساله افرین بن داگرکاری ده و لوی دره بوالتیا هاتای بگیرده و گلک سخت و زورداری تکرن دسا دموگرافی تخرا کرن و نفوساوی تکرتن هر وها تخواستن تالان کنو وران کنش پرزی دبکن ما باک شانسل وکی لگلمه چالکوان مافی مروان برز ابراهیم شهول گلمه بوم گلک سپاس کن دم باش